I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da namjestite volan da vam nema ni malo lufta, odnosno razmaka, znači čim dok malo okrenete volan da vam odmah hvataju kotači na traktoru. Pa hajmo vidjeti to. Odmah idete ovdje i switch i ovo si samo, znači sad ćete vidjeti kod mene, to si samo tako i vi, znači 0 100 0 100 0 100 i 0 100. Tako da nadam se da sam vam pomogao i ukoliko jesam, lajkujte video, šerujte ga i pretplatite se na kanal. Ćao.